Husein Pašina džamija se nalazi u Pljevljima u samom centru grada. Podignuta 1562. godine, ona predstavlja remek djelo istočnjačkog građevinarstva i jedan je od najljepših spomenika orijentalno-sakralne arhitekture na Balkanu. Spada u zavičajne hramove. Husein Paša Boljanić, rodom iz pljevaljskog sela Boljanići, 2 puta je bio hercegovački Sandžak beg. Po legendi, odluku da gradi džamiju donio je kada je sa vojskom došao iz Carigrada i zalogorovao u blizini manastira Svete Trojice. Zemlju za svoju džamiju osvojio je domišljatošću. Zatražio je od starješine manastira onoliko zemlje koliko pokrije volujska koža. Kad je obećanje palo, kožu je isjekao na tanku traku i njome obuhvatio popriličan komad tla. Vješti neimari podigli su građevinu da ljepše ne bijaše, po uzoru na carigradsku medresu Mehmed Paše Sokolovića. Bogato su je ukrasili ornamentima, biljnim motivima, citatima iz Kurana. Vitki minaret od 42 metra je dozidan 1911. godine. U džamiji se čuva rukopis Kurana iz 16. vijeka.